Assalamualaikum. Bu Sri mau goreng kerupuk bawang karo emping minjuk. Wis wajane semua, Bang. Ayo yang goreng. Rasa tau kan nyemplung nih ben budi lho. Iki jemlek ora alum tok wis. Ya, urung kenan. 3 Urung gelem lho. Sik meneng ben kono sik. Ora gelem lho, Kak. Padahal panas lho. Nah, pertama kali ngene iki, Kang. Sekarang apa iki niki, Kak? Sik nambah. Sik dinteni lama. Kita kadang ngop. Astagfirullahaladzim. Nak goreng kerupuk ki perlu sabar, Nak. Gusti kira sabar jane ngene iki. Kerupuk ibu ya kan iki. Engko bareng goreng kerupuk goreng emping. Menak bareng emping karek masak sayure. Baratnya adem mari gitu ya. Iya. Mas awak gak menak ya barat, aura barat. Asang. Udah habis ya. Terakhir wis kelas ibu gane. Iki pengen iki demben arep buke tuku minjo dandakne. Ayu ya. Satu kilo 30.000 apa nutuke emping minjo. Empingnya ayu. Fresh. Fresh. Kayak minjune yo apik gak bosok. Gak ditandu bosok minjune apik. Ayu tuwek tenan.
Putih ya. Ya ya, sing Enak sing coklat. andane apik nduk, minju niki apik, gak bosok. Nak pabrik iki tangguh to, aku nak suwake anggere diputuk ngono ta. Mas nduk. Mas nduk. Sik pisan Mas. Nah. Ah, berarti itu bloro tuh. Ojo apa-apa. Balik. Ini pengen seneng nih Mbak Kamira lho, seneng ya rambi. Ini pamping ngono ya. Kalau tuku enak, kita rasanya enak nggak enggak itu. Kalau asli emping tenang, tapi mak tuku ini mak campurannya apa ya kayak? Sing kosong Bu Sri, aku mau sing kosong. Ya, tidak apa-apa. Gosong mau Bu Sri ndak, Kak. Kamera mau gosong. Panas wajane. Sok goreng nenak. Ayo Bu oleh bumbu. Kayak uyah, Nak. Lho, Bu ngoseng dong telo patok karo dong kates ki. Sayur. Sayur dong telo kates karo pak dong telo patok ki lho. Engko goreng-goreng. Asin kayak diingi ya. Kita udang banyak Nak. Iki bumbune bumbu merah, ora nyayur. Bumbune bumbu merah ya kuning. Kuning, bumbu kuning. Ya Allah. Iki brambang, bawang, miri, jahe, kunir. Iki tumbar, merica, gula aren, kasih daun jeruk. Iki garam tak ulek. Mut kayak tomat tak ulek ya. Saya balukan dulu ya. Ya, bismillah. Santannya tak kurus lho, mentel lho, Bu. Nah, begini. Langsung barang nek lagi langsung nek. Asta berarti memang diulek ya, Nen. Daun pepaya, daun telo, patok, sayur Ibu Sri, dibumbu kuning. Bumbune salus sak ulek duwe langsung wajane panas tuh. Iki dong jeruk tak masukkan. Ya lase karo Mbak Kamera diulek kan. Ya ini. Ya ya, bisa penuh. Nah. Langsung kan Pak Amin foto dulu langsung tak oseng senarum langsung tak kasih masakku rasanya gua ayamnya dengan dok untuk digoreng ya. Garamnya cukupnya gua kasih itu soalnya kan kasih betul ya Bon, ini gulanya gula Jawa.
Soalnya karo duwe wis diguyur pawon daune iku mbarsi bodho. Wong kareke ngimokne santen tempung duwe iki nek pawon iki suweneng, Mak. Nyegah siji-siji man. Pawon duwe kegedang ngono lho. Kasih ben awet. Ini bumbunya sewarung, langsung sampai tak masukkan. Sing sorjo. Anak ngayu. Lempar kayak ibu ya mana-mana ya. Sakit gelas atau berarti ya kok dibuka. Alah motor cilik kayak seminggu tuh gitu. Seminggu tak masak tuh gitu. Atau berarti. Tumpang sini. Semua tak. Lebih berhasil lah. Lengannya satu ke, nyantai mari. Mari. Itu semua, nah. Tempungnya ya. Semua. Tapi ini gede, nak kobong. Gini enak ini. Gue sendok rasa nih. Iya, terasa nih ya, kurang apa dari. Lah, mantap, enak. Sip, wis gak kurang apa pas. Apa nama tadi kira-kira tarik bunda-bunda nih ya, podo aja, bunda-bunda mata ya kira-kira bubur sak ini. Ben umumnya disuruh ben tamat. Ada balik deh. Ini minyak tambah boleh nggak? Iya dok. Minyak tambah. Ada apa? Iya guys. Mateng ya. Hup. Bukan di sana. Itu udah naik abang. Nak, sayurnya wis mateng. Mau makan suwi. Nak mau makan dulu tuh gampang mambu. Mau makan suwi. Wakai sungguh. Kata ini ya. Tunggu grill mateng. Bu ini masak asbar. Bu ini masak asgor timbul gitu loh. Goreng timbul. Tak udandang ijik. Iki nak masak asbar aja sama em. Dari busri mak em. Ini gere asin tempe nih. Busri ini sebenarnya asgor timbul ya. Ini sayure. Ini dari busri mak em. Ayo sarapan bareng busri. Busri loh sayure. Ya Allah, mantul teh.
segane Busri gaplek lho. Oh, segane gaplek. Sayure dong telo menyok kadong kates di bumbu kuning. Bumbu kuning. Gurane gerih asin. Gerih asin karo tempe. Iki turan diingi, Nak. Iki turan diingi. Turane sing dong kates. Dong anak atas saya gak godhonge. Tak kasih dek ini. Wis. Kabeh dicampur. Ayo sarapan Busri sampean dalem sarapan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Busri sayure sego tiwul. Bismillah. Nikmati ya Allah. Boleh gerasin. Terlalu sering nikmat. Rupanya busit entek terakhir Nak ya. Sayur ini seger. Busri kayak gede yang endok, kayak endok. Endoknya benetes. Tiwule masya Allah gurih. Nikmat ra karuan. Sampeyan dalem masak dewa kerasa apa gak? Pak, Busri iki doyane lho. Saya di Busri nikmati di hara-haruan ya Allah. Sudah ya Nak? Sudah mengikuti video Ibu sampai selesai. Besok lagi ya. Dah.